Zdravo svima! Moje ime je Anđela Đurašković i bavim se neformalnom ekološkom edukacijom. U saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i EU Infocentrom pričat ćemo o Zero Waste ishrani. Uvijek je, a sada pogotovo, važno maksimalno iskoristiti namirnice koje su nam dostupne i to na način koji nije škodljiv ni zdravlju ni planeti. Za početak da definišemo šta je to Zero Waste ishrana. U osnovi, to je orijentisanje kuhinje prema dva pravila. Prestati sa kupovinom zapakovane hrane ili u početku svesti na minimum i eliminisati bacanje hrane kroz promjenu pristupa namirnicama. Danas govorimo o prvom pravilu. Vaši asistenti u kupovini bez otpada su prodavnice nezapakovane hrane poput pijaca i radnji sa robom na mjeru. Potrebni su vam cejgeri, činije i kese koje već imate kod kuće, a koje birate da koristite više puta. Kada nemate opciju nezapakovane hrane, kupite veće pakovanje, jer time na duže staze stvarate manje ambalažnog otpada i najčešće štedite novac. Ipak, s obzirom na okolnosti, budite razumni pri pravljenju zaliha i mislite na druge ljude. Gdje god je moguće, potrudite se da ambalažu ponovo iskoristite, bilo kao posudu za namirnice ili nešto sasvim drugačije gdje ćete pustiti svoje kreativnosti na volju. Ukoliko uhvatite sebe previše tegli, flaša ili činije u domu, kao što neki od nas to radimo, zapitajte se da li postoji neko kome su potrebne, kome ih možete proslijediti. O drugom pravilu vezanom za izbjegavanje bacanja hrane pričat ćemo narednih nedelja. Do tada kažite nam šta vi kupujete na mjeru i da li postoji neka namirnica koju nikako da nađete nezapakovanu. Tu smo da čujemo vaše iskustva, a družimo se oko virtualne trpeze i narednog ponedjeljka. Do tada pazite se, čuvajte hranu i budite odgovorni prema sebi i drugima.